Paushedi impum ujibamaru iba pau khara update tawjare. Saukutwa lilung AC oinana vohona pada lilungi miyam na BJP saukut piyo. Lilong Assembly Constituency ki amale wariba OY Amtas Khan ki lilong may legay taliba yumdangasi. Namidang miyoi samri mok na BJP da support tawro pagaluin na miyusing adobo haraw taram na okre. Opagitaro matuda lilong AC ki mafam kaya daki lakpam miyoi kaya na BJP ki candidate OY Amtas Khan pasawat kani ana thajaba pige. Sarugya kivasina lilong da BJP ki MLA amatamna na bahona gani aiba kholaw kaya sulawke. MLA OY Amtas Khan na phongdo kibada lilong Assembly Constituency asida hana fairamba ex MLA na AC asige karigumba chawkathaurang amata tawram dabada ngase. Miyam na wawa kaya mayungnari lambi thongi kudong chadaba kaya miyam na thengnari. Ado mahak na hokiba by election da mahaki magedi ki lilong AC asida chawkathaurang ki thabak kaya marom. Miyam ga kusam na duna angam bathak to hona duna lakle. Makata na su hona kigani aire. Mana makata na duna cinta thabak tawgani aina lawfani yaroi thabak na utlaga chawkatpa lilong Assembly Constituency amu hanse haike. Tharumadu da sarugya kiba miyoi amana phongdo kibada lilong da matik chava MLA amatham duna lamda masige. Sotha dun leiriba phiba masi hena mangjil thana chawkatana na bahona bada miyam na MLA asiba chawkatpam thoge. Hauji ki hawkala klifan ha singbo afava lambi da chingchina na bahona baga loina na mai kava jinjak tagi lapna leina na bahona si haike. Mana makata na hai ingta falam dam amuk hena na bahona bada miyam ki so asawa thawdang lai. Maramaduna lilong da BJP ki mihut amatham na bahona baga loina na. Lakador balekak ta jahun duna sotha duna leiriba AC asigi miyam machi thong manana hot thong manana bahona na ba ikoi punamak amata oina chamana na sawan mina si haike. Atopa pau madana none da RK Ranjan ki helicopter tahankhidabgi thawdoki matang ta Sengdorakli. Union State Minister External Affairs and Education RK Ranjan na tha asigi kuntarukta none da lagbaga mari leina thokiba thawdok adugi matang ta phone arkiba tongan ba media reinforcing mari le nana pai customary code longmai ki maikete ki tongan ba overfung kya phone torakle. Hira masiga mari leina pai customary code longmai ki secretary kongjai kamaina kodek fidona thatorakba zero laman ai. Tongan ba media sina phone arkiba reports in state asigi miyam hi barakta lana chatnabagi masaga mohelle. Laibak thiba thawdok atu ki matang da gaidon kamai amasung mahaki supporters sing moral siriba fresh statement aduna miyam ki barakta samam na fokhale madu mahaki mingchat thian na ba thawaina flan tawbani. Gaidon kamai asi afava amasung masagi wangak pal usingba amani amadi mahak haujiksu party super fusion chengna chawale. Aduga moromdala Union State Minister External Affairs and Education RK Ranjan ge beje da khul atu ki miyu sing da hana khangalak phlai kide Halifax side du lomai churches fellowship LCF none ki ori bane. Maramaduna mafam madu sina dringi ki mamang da bari lenava authority ki ava hana lawgada bane. Maduda natana mahak lakani haibado khulgilu chingba amakakta da khangalak ki laite. Thawdok adu ki namakta di noai ta ba foki adu bakana kumba miyu khara na basagi asoiba kopsin na ba hona bada. Thawdok adu ki khudong chapal lawra ka media da lana baw tamsin da miyam ki marakta samam da ba amadi nuksina da ba pokhan bani aire. Zerul atuna makha taratuna aran ba paw atuna thokriba thawdok adu bom nikalga mari leina ba violence amu anu halle adu ba thawdok adu di kana ko party amada kana tragana mikhala siga kari amata mari leina di aidun hiram sigi matang ta mari leina ba authorities ni yangsin bibu ga loina na charang na ba asiba thokaliba miyo edu ki matak ta batik sa ba action logat pinamba so apel tawrakle. Makha tarakpa atopa pawda Ukraine ki matang da Security Council na vote lawna bada India ahum laksu boina yawkhidre. Russia na Ukraine da landaba ki wafam asi member sabaga marfudra umdoi leba UN General Assembly na emergency mifam ama fangthokna khanaba yaba nomaising Navita Security Council ga vote lawna kibada hana gumna India China amasung United Arab Emirates saruya khidre. Asia ki block amagi apunba waripum lebak homna emergency mifam pangthokna bagi vote lawna ba du saruya khidabane. Russia ki negative vote na maram oidon lebak ase bedo ki vote lekide amasung emergency mifam pangthokna bagi resolution adu member taramanga leba council na Europe America amasung Africa ki member taraga mathoi ki support ka loina pass tawge. Masi sahi ni fogi mnung da assembly ki emergency pangthokna ba council na mifam kawki ba han bane. Masi mamang da pangthok ki emergency mifam badu komjal singa ba sam pan marfu gani thoidane. Madoi general Syria ki lan aids pasin ki ba ki matang da pothoki ba resolution ama US na beto tawki ba matung da pangthok ki bane. Ningthok ba ki ayupung Tarata bada General Assembly ki emergency mifam pangthok lagani madu local matamta India ki nupitang pung nipan makai taba madam dane. Mifam maduna Russia na Ukraine da landaba ki khongthang kandem amadi kandem tawwa amadi Russian troops in khudak ta Ukraine da ki lokthok na da demand tawwa resolution ama khanagane.
Irai numita pangthokiba Security Council gi mifamda longthokpi wafam asigi bol longdabada Russia na veto tawkibani. India na mamang da January da procedural bot longdabada saru yakidraba matungda irai numita amok Security Council gi resolution gi bot longdabada saru yakidabani. India gi permanent representative TS Tiru Martina Haiki Matudi, Ukraine People Council na mamangda mifam pangthokibada ki hena soksilakli phasi yamna nungnang ningai ne. Aikona kudak da violence lep na da musung yang tinap gi thong khudemak lep na da amuk hana fil tawre. Diplomacy amasung dialogue kit ambida amuk hana halak pan hatana aikona atai tawningai leite. Ukraine amasung Russia na Belarus ki border da wari sana ragan hana law thora ki fataram no okla dana Tiru Martina Haiki Matudi Prime Minister Narendra Modi na Irai numita Russia ki President Vladimir Putin amasung Ukraine ki President Zelensky ki thangsu numita wari sana ki vida asigumba diplomacy ki pambayasi kana sagot ke Ukraine da landari badul lepan da Moscow da itil vi pangamba India maso atai livak sina Russian leader sing ka wari sana ning ba sana bana sing ba thawang sing pahit kadabani ani United States na suggestion people ikrabane Russian assessing chayul asida phrase da wa yai Switzerland da leiriva financial institution sing na yamna thuna chayul asigi manuda Russian assessing phrase da rokwa yai ana Swiss president Ignazio Cassis na fongdokre Moscow na Ukraine landari ngai cherkastam hana wafama si fongdokibane Cassis na haige Switzerland da matam chana neutral status da lerak tunasu asigumba scenario ambalak pa yai ana Cassis na fongdoke Namajin mita Swiss television station RTS da wangang laduna commission haike madude Swiss government assessing phrase da wagi khongthak asig matang da hayeng warep lawrba yai Ukraine da Russia na landa vada yauna da Belarus su sem sare Russia na Ukraine da landariba aduda Belarus na su hakthing na saruk yana da sem sabagi engit fangle ani Ukrainian government official amana phongdokre Ukrainian government ka daksina ba ani chaba source amana phongdoki bada Ukrainian intelligence ki mathakta Biden administration na su Belarus na landana da sem sare habasi kipta khangalagle Washington Post na han boy na US administration ki official amba palladuna Belarus na Ukraine da lanmi sing thana da sem sare ani report tawke Russia amasung Ukraine ki marakta Belarus ki border marakta ningthauka ban beta wari sanadaba sem sari ki marakta Ukrainian intelligence ki pau asi lakbane Belarus asi Russia ki mission amani amasung leibak asi Russian troops in Ukraine da thamjina da mafam amu oin sinare Ukrainian president Volodymyr Zelensky ki office na phongdorakpada Belarus ki president Alexander Lukashenko na maisin na beta Ukraine ki maki lekmana fa phone da wari sanage mathau taraklabadi Belarusian Trupsing su landav atu da yawi yai ana hokiba seulda Lukashenko na phongdokibane Kremlin na Zelensky hanadaba kepta mercenary samri thagre Ukraine ki president Zelensky hanadaba Russian mercenary samri hena Africa da ki pasin kre ana Daily Mail ki phone aire Moscow won hofuk thangba jumthang da balebak pasin ba ngamana da ki pandam ko loina Zelensky amsung government ki atai miyoi kolomdoi hanadaba Vladimir Putin na Wagner Group of Private Malaysia amada order to kre ana report adu da fange report adu na makata na hai Putin gi safe na toina khangda tun lakpa Russian president asiga yamna naksinawa misagam orba oligarch Yevgeny Prigozhin chalaiba nekwa yaba army ki music chehul mari ki mamangda Africa ta ki fashion ki amasung mission adu ki tabakta makoina yamla ba senfam am offer tawke ningthina trend tawrabo operative sing adu hauji Kremlin dagi order firak pangai Order hek fang baka bakoina khankalaba Ukraine ki leader sing atpa ki thabak sa tharagane makoi ki hit list da Ukraine ki Prime Minister cabinet fumba Kevgimir Bivalik Klesko amasung mahaki member Vladimir su yaure akon baki basin manhok ani asi capital ki front line sida basak naifa misak sing ora kraba boxing champion sing ne atong menam thawrang adu thang janmit ki euda Ukrainian government ki awang bathake official sing ki dakong jorok pataki arem bata baki phibam lake Thawrang adu ki pau hek phang baga kip na phung kontra ka daru ki akan ba curfew lauk tok na be phung kuding mag yom da ki handuk ta na ba khanan ki curfew mun da yom da ki mapan thok la bade citizen sing besi mina tholak pa yai and authorities akan ba warning pi ke Wagner group ki activities sing ki knowledge live source amana phang do ki bada hau ki ba January da Ukraine da mercenary lising ani da gina lising mari fawa tongan tongan ba mission sing da thong ke mercenary khara rival sing fasil level ba ko to ki no pok thang ba saruk ta leiwa Donetsk amaso Luhansk da thagi mercenary Zambrina Zelensky arpagi order galwina na Belarus da ki pangan ke Gurbaduna Zelensky amadi mahaki colleague singbo makoi ki mobile phone sing kuthang da tracking tawre magoni Ukraine ki leader amadi colleague sing matam puna bakta kadai da leivage habase khangbang ambi ana claim tawri haire ato source amana claim tawri madudi anik for killer sing atu putin na sahul asda Zelensky ka uri sanar mamta makoi ke thabak pangtok tana ba khanan gre
यूक्रेन ट्रूप लाख मोबिलाइज तौरे रशिया का लांचुकनरगी मरक्ता यूक्रेन ट्रूप लाख मोबिलाइज तौरे अनि यूक्रेन की आर्म फोर्सेस के चीफ कमांडर वैलेरी जालुजानी फेसबुक दा फोंदोक्रे जालुजानी नोमाइचिन बेता फोंदोखिबदा मोबिलाइज तौखिबा फोर्सिंग अदुगी तंखाय अमरुम यूक्रेन की आर्म फोर्सेस के टेरिटोरी डिफेंस फोर्स तगिने लेबागसना प्रिफियर टोरेल गा नंगना बेलारुसियन यूक्रेनियन बॉर्डर रशिया का सानबगी वफम यारे हाइदे यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की नोमाइचिन बेता सोशल मीडिया की खुदांग फोंदोके वरी सानबगी वरी बदु जेलेंस्की अमसो बेलारुसियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मरक्ता फोन दा वरी सानबदा लौखिबने मदुगी ममांग नोमाइचिन अंगनबदा रूसन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लेबाग अदुगे डेड्रन फोर्स मिकुप नहम सिंगल हेनन ऑर्डर तौगे टॉप डिफेंस ऑफिसर सिंगल लोइना पांगथोप मिफम ऑफ द मान ऑर्डर अदु तौखिबने पुतिन नोंगसुप्लोमदगी लेबाग सिंगबो रशिया की मयुक्ता सेल्थुमगी अथिंगबसिन थमलिबदु लोड जातब मुंगदनी हन माराल सिगे सरगस फिवम की फिवम यूक्रेनियन आर्मी की कंट्रोल मखादा हुजुकसो लैदी हन निथौकाब निमित्त यूक्रेनियन आर्मी ना फोंदोक्रे यूक्रेनियन आर्मी की ग्राउंड फोर्सेस न फेसबुक तो फोंदोरखिबदा रशियन ट्रूप्सिन अहिंगी मतमदा केव गेजिदाइ संगचिलकनब होनरखिब कया हंजिन माइथिब पीबग लोइना यूक्रेनियन फोर्सेस ना कैपिटल केव मखा ताना कंट्रोल तौरे रशियन ट्रूप्सिन सिटी क्या एयर रेसिंग चथाख्रबसु कैपिटल केव यावना मरवैबा सिटी सिंग हौजिक यूक्रेनियन फोर्सेस ना कंट्रोल तौरे अरुइबदा कंटेंट सिंग असुगी मरवैबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पुनमुक पथागसरी चैनल सन अदुमता कानारबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगन पुनमकपो अमका हन्ना थागसरी